Na CJ, where the ye? Ayowa. O de train CJ me CJ o de be ko eno so. Enye wo machi no ka se train na ba no. Aba train no saba o. Wo se da na chase bo ba ya na ye te wo so so e be ba no. Ne ye ka se ye de se ye nya nkoda hunufo. Ye pese ye hunu se train na nie. Nani ya huna hwa asamaka CJ nani chese nam social media ni ade yes train abedro train aba ayiwa be yadwuma na ayiwa dem gini di ayiwa hwa na boy saba yeah train mo kan no saba train aba keteke misano ayiwa nyum na ma ai na o sa hwe train no chese gini ho me na no na train so efe o CJ efe train efe na o say stage the boy na stage the so no wo de mo saba na yokoye ni CJ setama miswa no obi oni nkokọ train station no na ho na ja ye nam train kwan so saa na yakofie tibu won ma bra na gina so pa no bedu train station ho no na atadwefo yi ayowafo chese jenne brodofo na market e wo ho no enya de ketoa ye wo train station sa be ko na kwantufo a omo niema gu ho ma omo twen na ja train aba no matenetene mu no na nya sem kuma ye kwafuo mu abipotie ati ho no na bi won so a train kwan no so ho no ye sa krei mi refi ni di mi refi krei di akwasi ye mi refi akwasi di an akwasi bibi enya akwasi wo kro bi ho no utumi fa ho no akọ aye nyame be kire wo de mekai na ne ye kwafuom ne ye base ya yetimi de yeti beto ho no ma to dade no so etie hwese train bi amaye na je yesi kwan so ne okon so na to de no wakogina chichichichi train ni betwamu a waba enei ye mai bebra mu ba isije wo mu hu train no wamu hu train yi bi ehunu ba bi enam na so nim se aban yi be ka che Ghana fo nyina se wamu akọ ka train hu asem o Poland manim ya enche bia eba abedru Ghana ajebo train na bedru wa belande ewo Ghana enu nie Adom 106.3 just down and 106.3 Saba and you know pesa mo tena face Saba asana mo pesa mo tena face Saba when you know pesa mo tena face Saba train mo pesa mo ben hunu Saba train mo pesa mo hunu me say Saba in fact, I didn't go from Pakana, Quentin was sitting. Ain't no Yanto San Crema Transport Ministry, no, any Railway Development Authority, Yanton Canamawam. Train now, but I was semi better than feely. Bro, Facebook number here. Facebook number here. And the hay. Oh, train number. Just down and just down and Saba and you know pesa mo tena face Saba Urade da hono me voice yes je dey na fan to dey farisa da hono ya dey fe chiao emuno chiao tia roba emuno dwane tia roba train no aba ento dey bra wunya hu ya bra Facebook na behwe ade ye wo hai ba na koyia ye beka enkoyie nso a ye beka oba na troka ye beka enti ne wo ya ba train ya ba media ni say adwuma na ba ben si je so nim say eba no tema ekompakadan ekwa kokodum wonum na enom de train ya ba yi wo mo de koto on makwakoye sa adwuma no enti de ohunu no fefefe wo ha sei no hwe wewa eho na ebe kwa kwahase ye adwuma na namu anti ne temafo madidi temafo mu dem da on be hyase ye besi kwanso na hwene emigire mu ho no mo na matenam ne ye de akwa kotie fo mo a teni aba
aba sian ya Ghana flag and the brand new no abna CJ you go the bon krata no you must tell come on you go so CJ de kodi nkomo okoko board aba anyaba bedru na CJ wonim say mpanyefo kire say bibia omototo bibia ayire soa no ye bewura June bosumi ni mu wa fiwe mu de na eye trains nyina ketekede nyina no na esikwan so a eye dwuma na wo hwa omampani na adodan kwakufu ado ene na bedi eche Dr. Mahmoud Bawumia ni so de hunu ya omowo edema oman yi eye yakone abadie ekwan ne droso say ye wiem say ye forma na no betena ka mu ana say ye train ade so ho ano so no keteke na de bekọ no aban na akuhu ye pa ya omo hwe edi sadwuma no na sije hu se we no sade omo chem ne de na chese pesa SA ye no ewo Poland omo na omo ye train no ai sababedru Ghana no na de wo hu ne se wo se omo ye ho test runs ne ade a kokosi June mu a ebe chance na take off ebe ye dwuma na hu sabedi kan bo amane se we no sije be fa empaka dan na fakon so ahu na enamua na akwakọ piepie mu saa na be ye dwuma no na omo san so kire se enam saa area ho no nyina no be san so apai abewra mu wo enkran ye mo pa no enti no enye mpaka dan kpon ho nko a obetu so de afi ho nom abakra enti temafo mo de nie kire mo dam na we so no mo kire se be connectia Ghana Burkina Faso na kire se nenamua wagadugu nyina no na enenam ho ma eye port a wotema no na chesa konya badie no ekoso saa na wohwemu a CEO ya wono na woda Ghana Railway Development Authority ano ya owusu na chesa wogina eye abrofie namu anaso wogina man Ghana namu de nsa egi ni nyina na de hai egi no fefefe enti ajebu ejanya ba bedru adodi adogaga no abedetire munyimutu waye treni dia ba eda ha ekoyie na me dia metwense sije metena mu etu eni se dwumu ebe hye operations ase no na e wasa hwene sije metim na ahwene se no uko tena treni mu no eti same si o sije emu efe akwanto do de yesmutu kama na sampakada na ekroba kwadi ni ye medadodo empakada matwemu ho da na me kwasa osudo kumpotem wo abra wo mo ye railway line me name production team nyina mo ko fa ho ye ko ho baby omo trainer de no omo ya fa nyina ye ko ho ata no omo wie adwuma no ko no mu so ene se na me maaye ite se ma bantis munye ne yensan ko munye ne yensan ko ti ko fini Dominic munye ho ye ko pakada fufuo bi wo dua bi aso fufuo ra no on point oguso ho munye arrangement na ye nyina yenko na yenko di fufuo no enti na no ababedru ya babia e beka ho asem tan se train de me no me train de manage ho pa na sije wonim say World Economics Governance Index the report aba kire say oba West Africa hanomo a Ghana your mind bako a eba na mamuo ne sade ne omeko no kire say ye hwedi kan wa West Africa say na sa oba Africa ni nyina sasa bridge ne dia sije Ghana etoso 5 enti West Africa ye hwedi kan na Africa nyina no ye toso 5 ni nyina ene say omo keka ne ma bibomu eba no amamuo no sade eko akontabuo jumode keta se kankan ne proye akontabuo aban a wote so ebu edema ne manfo nyina no omo keka de bomu empuntu ahodo a aban kwa aban a wote so omaye ediama oman Ghana so no omo kan ho asem eno na keka bomu a edi Ghana bedu sei obekai se na wotwetwam ye na Kenya mampani eba Ghana se beka say Ghana abosat honoma kabma men kan bi ne amamu papa aman ane Africa ha nyina de obi ade akire na chese Ghana ade bi wo man yi mu a ekoyie pa na se ye na yetim na nkasa nsije ye hu ya nkasa yetim no ye hu amanyosemunti ye hu ne papa na Ghana ye kita no omo kire wo hwe amanye ne report na eba ye no a eba no so beko obi man so ne ade amanyosem hu ntokwa na ne ye tu abayagu ne nyina no ye mente be ho ase ebimako ebonyo niema bi a ekoso no ne nyina na kyese wo mo kyese Ghana de ye gina brane eba na mamuo kabimami kabi Ghana ekonanim na sidi ade ba ko man kanka ho eye railway ne ho aso mo kyese wo mo ne pesafo no ewo agreement a ebekwa kodu be 10 years maintenance ebewo keteke ne ho no wo mo ebeye ntoatoaso saa ne nso no ebetumi abebodwuma be 30 years ne nyina eka ensema aba ne ho na sija raho sem wo daily guide mu mame moso na sana makomanim saa
Awerɛhosɛm no nyinaa ne sɛ akwada wanya emfie miensa CJ abaya o na ɔmo kyɛ sɛ nano ya wɔda ɔmo so ɔmo yɛ ntafoɔ koraa maiwa mienu ɔmo yɛ ntafoɔ ɛna ata ne baako yira yɛ last week Thursday na maame ne abusuafo ahyehyɛ kwada ya ɔmo ahu no nano memenda yɛ na ne nansan yi kwada bɔbɔ wɔ mfikyire o ekoto ya kyesa kwada yi nipa bonfo ku akwada no oh no ato dan ya obi sie mu ɔmo kɔhwɛ ya ye akwada ne tekrema oh no akwada mfie miensa ne maame soa wontumi enti da bɔkata daily guide abɔ ho amanneɛ ɔmo kyesa santimante mu na esi asɔkɔe mampɔn da gomba line empotam hɔ no mo a o ɛna asɛmwe esiye na kyese 3 years o Kaslima Labaranon ani akwara yi edin ɛna bɔne eti sei nipa bɔnfoɔ edi akwada no na ne maame soa ma ɔse ɔmo yi ɔkyɛ ɔmo ahyehyɛ akwada na hyehyɛ fitina no ya woda ɔmo ahu no ne memenda no ɔmo kɔto se eku akwara yi ɛne ɛse akwada yi bɔbɔ kɔto so ɔmo bɔ dede kɔfo bepu ba hɔ no mo nya de ketwa enti se posefo wasɔkɔe mampo afa akwada na mu no ɛde akɔ amokra bia no so no ɔmo ahyɛ nhyehyɛmu ase na asɛm we de Edio Edin ena posifo nso achi enipa enkron ya omo keka nsem ne ye be mayira posifo chese ne nyina na ye for salam omo koso fie mpa ne ke no so da bokreta yi abomu amane CJ mawie wate dia ba na mabobɔ so ama wo no answer na wo de birthday ne beba no anapay em say wote me ne bishop ya osu answer ai metebonka na nyame ya adoma May 7th ena me di mawoda kotoni mabusumi ni de to so enson ayo ana me di mawoda na sene afie twa mu me ye no afie me pese me ne mmofra o manya cerebral palsy asemu me ne sa mmofra no na mpese edi yawoda YOA Disabilities Foundation omo wo fa he omo dansoman omo na me ne ombe di sa awoda no enti finna ya kwei yehia ntade yehia aduane na fe sika isanse mmofra no esese ye pebe bi papa edema womo na womo tena ko fi obe use mic ba ko no te ho no ofempa enti ene ya hyase kakra bi awo bia no o de brain a yen sabetimi asom na fe de akobo amofra no enti abena me number no 0244 10 55 79 0244 10 55 79 na ya ka Chief Forson say obinya cerebral palsy ni bia na enye no me da bi onye nsuo ba onye bosom ya pomodi mu sinto nti ya awofo so abatan a ehwe san kwada se je omo bre pa omo bre na me se wonhunu bi se wanini mma bi ne sede a etia wonhunu da abena mema ni bebre dwane jama no misu de bia se me dwane sa amofra no ho a misu pa iteketua bia wo de ba bia no number na me de tu da number edin ni Jerry Forson ba se je we no yen kase ye hia sika no mo because ana pe what say bishop ka say ye on person mu sit down kra na omo house e mofra no because omo hwe no sronko they are not normal children yes enti abena me da ho amenda kra enti etie for mo ebe ya dom etie for be boa yen na yakɔhwɛ nkwada yi nyinaa